Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Vhorasaintsi vho tumbula uri philisi ya metformin i shumiswaho nga vhathu vha re na vhulwadze ha swigiri i a thivhela vhunzhi ha mbuelo dza nyonyoloso u ya nga ngudo yo gandiswaho kha The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Kha vhaṅwe vhalwadze vha swigiri, metformin i a hoṱefhadza u shuma ha tsinga dza malofha na ndangulo ya swigiri ya malofha. Izwi zwi ita uri muvhili u dzula wo nyeṱha naho muthu o ita nyonyoloso. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Rutgers University. Tsedzuluso ntswa yo wana uri vhunzhi ha zwifuwo zwi khou tambudzwa nga malwadze ane a ḓivhelwa u kwama vhathu. Zwimange, mmbwa na kholomo zwo livhana na tshivhalo tshi re nṱha tsha khentsa na vhulwadze ha marambo. Musedzulusi Dokotela Vho Antonia Mataraga u bva Agricultural University of Athens kha ḽa Greece vha ri malwadze aya a na vhuṱumani na tshanduko ya kilima, tshikafhadzo na tshanduko ya matshilele kha vhathu. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha dzhenala ya Risk Analysis. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Bellerin News muthetshelesi. Arali hu na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhilanao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Bellerin Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellerin Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.